Biyag Di Tao. Hi! Kumusta kayo manan? Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Salamat iti kanayon na panang tartarabayo kadagiti amin nga uploads tayo. Thank you. Katsakbay ti barumanan nga episode, kablawan ti pa ni Ma'am Angel Laura, ni Miranda Galangi, di Taglipay Quirino, ni Dali Labrador, kan ni Milatan, kan Jolly Hidalgo. Intay nga ro dandanggan ti episode 259. Dito'y drama tayo. Biyag Di Tao. Apay anak kami suot kasi mangput. Ada ka di saan nyo ang nagkinaawatan itinobium. Awan, nana. Apay nga ruda kas na ti Jarma si mangpul ngay. Awan, masurunak lang. Nakadkadlaw ngamin. Malaglagip na pailaang dagiti ex na. Anya? At apagpaikit din, nga ang mga no pinagbalin nakla pa nakibutas, nana. Ni, pag kunaamot ngay. Basta, ado ti pakadlawak, nana. Iso ang masursurunak. Sinaaksan ni Gerson. Ngam ti kanayon mat ang masaksakit anak, nana. Apay, kabaalam nga ruda mapukaw tinobium itibiyag mo. Inaramid mo day tayo din, saan ka day? May saal daw la sininaam ngam nagsubli ka matlakan ko na. Ay, atak ngamin unay ni Gerson, nana. Iso adyak kabaalan ang mapukaw itibiyag ko. Apay nga ruda sinaam no kunam nga ayayatem. Wan takanayon nak matapas pasakitan. Ay nabalasang ko, atap mula ang dayta. Awang matararamidan genobium. Si kamot laang timang parparigat iti bagim. Iwaksim tinalabos sa panagim imon mo. Tasana nasaya at tikasta. Ay ayatag ni Gerson, nana. Diyak kaya't amapukaw ko itibiyag ko. No kasta nga raw, di mo labsan ta agimon. Nang runan awang matirumbang nga pagimuunam. Okay, ma'am. Thank you. Bye. Asino di kinasaritam iti cellphone, Gerson? Jay, may isa kadagiti customer ko, honey. Nag-order manan iti lako ka pantalon. Nan, kitaak man ta cellphone mo. Asino dagito'y ka-text mo, ababay? Customer na kita. Customer? At dapay patik-take care na? Unay ka na ya. Awan mo't dakas na. Tanabayagan na customer ko dagita. Iti ilaklako kabadbado. Agawid akon. Diyak manganin dito restaurant. Agtugaw ka di. Nagado ti babae akatetex mo. Ay, apo, customer nga ro dagita. Palusot kakit di Agbiro kakman mat iti lalaki akatex ko. Makityatak mat iti lalaki. Takita akman no anyamat ti mariknam. Unay kalakit din aya. Ala, mga takit din. Kalpasan na. Intag pasyar. Hayawanan ganas ko ng pasyar. Ah? Ipasyar mo dagita babae akatex mo. Agawid takit din. Daytyayan ni Gerson. Sige na. Adamanin ka sa una iti cellphone. Damdaman. Surutak itinaliman. Nakasingsingpit ka talaga. Kiawanan bain. Babae manin ti kasasauna iti cellphone. Sige, ma'am. Agyaman ako na na. Ingat. Bye. One! Amok! Adan kasukat ko kan ka, Gerson! Honey, adda ka gayam dit, ha? Ha? Agbrektan! Anya ka di manan ti pagkaskas tamay, ha? Sabali manin a babae di kinasaritam iti cellphone. Customer ko nga ron dagi jay. Amom mat ti klase ti negosyo. Agduduma dagi ti customer ko iti online business ko. Basta, manjakon. Jakon makaanos, Gerson. Umay ka man gidi. Intaman gidi agpasyar. Awan ganas ko ngagpasyar. Ayabam dagita at textmate kan callmate mo. Taiso dati kadwam. Ha? Basta agbrektan. Hello, Carda. Kumusta kayo ditan? Kumusta ni Julia nga anak ko? Awan pa'y nga rod, madam. Saan pa asim mangput? Anya, napanan na ngay. Saan ka di nagpakada rin buwan? Imawag itay. Kunana nga datindaran na a birthday party. Nga mawamutan. No kadwa na matket din ni Gerson anobyo na. Okay lang. Patya ka saan na abaybay anti anak ko. Wan matkit di madam. Sige nga, Rod. Rabi iditan, iso amaturog kan, Karda. Wan, madam.
Saan kami ang matuloy nga agawid dita Pilipinas iti asawak? Anya? Inton umay atawan siguro manan. Tani, ado pa'y tinasken nga asikaswan mi dito'y abroad. Kawan madam. Iso nga gananad kayo iti anak ko dita, ha? Wan, ma'am. Okay nga Rod, bye! Nag-chat manan dayto ang lalaki. Jak am mo dayto eh. Ngam entertainak man. Taparik na akmat day di Ajerson. Kita man daramidan na. Agsapulak iti pangibaw ingak iti atensyon ko. Tapno saan la asyak ti masaksakitan. Kanayon nakapagimunan day di Ajerson. Iso nga aramidak man matikastoy. I-screenshot ko. Sakon to isend kin ni Gerson. Taparik na akman tawanan bain. Nanakarda, adda sa nga ilik no madamdama ha? Asino balasang ko? Ni Prince. Asino a prince? Agar-aram kanya. Anya? Apay awan kayon ayakan ni Gerson. Nag-break kayon balasang ko? Saan? Ngam kayat ko aparik naan. Iso nga ayabak matlaang ni Gerson dito'y balay. Tapno makita na ni Prince. Anya? Ay susmadi balasang ko. Di mo pagimunan dyan nubium. Ta mga naglaban da. Kayat ko arik naan na ti kanayon nga iparparik na kanyak na. Anya? Namin ano nga ibagak asardangan ng ti makitetex kadagi jay ababae. Ngam natangkan ti ulo na. Iso akitaan namat nga rod ti aramidak ita. Diyak lang pagarop. Talaga gaya mo napintas ka iti personal. Saan lagay mo itiladnawan na napintas ka, Julia? Nakarkaro pa iti personal. Agyaman na, Prince. Busy kan sa dita ka ti-text mo, ha? Ako sorry napatig-abanag ngamin. Mabit lang Okay. Take your time, Julia. Nagbayagmat nga ag-reply dahito a Gersonen. Addan sangmat sa baling aramidan na. Ayan na nga tan. Di pa'y lang nga taumay. Mabalinta ka diti rumwar. Talagang awan pa'y reply na. Di awanan ba in alalaki? Ayan na nga ta. Asino nga tatikaduan na. Anya aramidan na. Ay, awanan ba in talaga dahil ang lalaki? Adan samat kasuron mo. Ay, anya di ko na, Prince. Kunak, mabalinta ka diti rumwar. Intag pasyara. Ha? Ay, uwan. Sige, uwan, Prince. Agpasyar ta. Tamaburburyo nga. Kaya't ko nga i-relax ti panunot ko. Naimbag ang orasyon na. Ada ka din ni Julia? Rimwarda, barawk. Ha? Asino ti kadwana? Tay lalaki asim marungkar kan kwa na dito'y balay. Prince tinagan na. Asino a prince day dyan, nana? Ay, kway, tsaka mo. Gayem na siguro. Ay, sumrak ka pa'y Saan nana? Pumanawak matla dagos. Aday na. Naipost kong tiladawan ni Kini Prince dito'y restobar. Intag ko pa yan kini Gerson. Parik na akmatyawanan ba in alalaki? Syaklatan akanayon ti parparik naan na. Kita man kilain na ita. Shoot mo pa, Julia. Okay. Umaw-awagan ti Jaski ang lalaki. Nakita na siguro ti pusko. Jaksong-sumba. Julia, adawag mo. Baybay ang dita. Amang ano napatag na amag day ta? Saan? Iyok ukit din ti cellphone ko. Julia, nakapimpintas ka talaga. Ti imak, Prince. Talaga ka ding awan pa'y nobyo. Awan pa'y. Awan. No, basta, palubusan ako mga ron nga agaramkan ka. Agayata kon kan ka. Nga uray di santa pa yan nagkita iti personal. Ha? Saan kumapela ada ita ti pagsaritaan ta, Prince? Kaya't ko ti agrelax. O sige. O, atoy, nayunam pa itin inumam. Inumam amin da itoy.
O niya, naawagam ti anak ta. Saan pa'y nga rod? Ni Karda tinakasaritak. Saan ka no paya si Mangpat ijay balay ni Julia? O niya, ni man Gerson ti awagam. Inawaga kon, ngam saan na kanumat akadwa ti anak ta. O niya, apay ngay. Kunak man no iso ti kadwa na. Sabali ka no ti kadwa na arimwar. Iso siguro tinakitak itimpos na aladawan. At da sabali alalaki akadwa na. Ala, oh my God, Julia. Bagkatan ka na. Madi no nga ipang-ipanam kanya. Matulog tayo ti hotel. Agpalabas tayo ti rabi dita. Sa dino ti ayan ko. Sweetheart, good morning. Apay nga data dito eh. Anya tinaramid mo kanya. Di ka man nagindidihan mo, Julia, sweetheart. Abay, alipatan mo ti amin. Awanan kay ti bain. Apay aginon dawayam ti pan nakabartak ko. Ay, ayatan ka, Julia. Nakasaganak amang ikalay sa kan ka. Takdarak tinapasamak itinagbaytan ta. Agawitan. Di kan kayo ta makita. Mananggon daway. Naggapgapwam, Julia. Ay na, nagdandanag kami kan ka. Pati da mamakan papa, maawag da nga awag kanyak. Kastamutin ka ni Gerson Anobium. Sige tag-showerak na nakarda. Dagaangin na. Naggapgapwan na nga ta. Kanapay akas jay tilangan asimbang bat. Kaslada na dagsun na parikot na. Apay ana pasamak ti kasya kanyak. Ni Gerson tinopyok. Ngam apay asabali tinangirok maak iti kinababae. Awanan ba inday jay alalaki? Binartag na kiti husto. Kalpasan na. Makonsensya. Nagbaso laki tinopyok. Anya taramid. Julia, balasang ko. Anda ni Gerson. Rumar ka dita silid mo tasangwam. Nasakit ti unok, nana. Pakibagayo abaliwan nanto ti umay. Please. Apay ngay akas lalikliklikan na kan tinobya, manong. Wen nga ron, in black nak pa yan iti FB. Awanan ti pakakuntakak kang kwa na. Tunggal mapanak iti balay da. Madlaw adinak kaya't akasar mo. Ha? Ala, amangan mo't no dan sa bali anobyo na. Awan tiyan mo ka nagbasulan. Uno nagkurangakan kwa na ading. Rumbang ko mga ron akasaritan na kaatap na mumtar aramida, manong. Wen nga rada. Makabulan ng awan komunikasyon mi. Mariribo ka nak. Amok nga da pagdaldala ng balasang ko. Mabalin ama amuan ti problema. Tapno amok ti isungsungbat ko kada mamakan papam no umawag da. Mabainak amang ibagay iti dayto nanakarda. Di kag babain. Nabayaga kung ngagpapaay kada kayo kas babaunan nyo. Kasla anak kameten. Isong apektado ak tunggal makita ka naliday ka. Nagbasa laki din obyo, nana. Anyat kayat mo asawan. Dayto yan ti pagdandanagak. Nagbungan ti pananggundaway day ti lalaki kanya. Masikogak na nakarda. Anya, nagpa-check up ka din. Wala na. Kat positive. Anya, kat kasano nga ron itan. Awagak ti ama ti sikog ko. Taibagak ti kasasaad ko. Masapulatakdaran na tinaramid na kanya. Kat kasanon nga tinobium. Kasaritam nga ron Sana, nana. Mabainak asumango kan ko na. Agyamanak, tanakisinara ka manan kanya, Julia. Kailiw ka na yan. Masikogak, Prince. Masampul nga'y kasarnak. Di talaga yan. Awan problema. Ngamin, ay-ayatan ka mata talaga.
I love you. Kaano nga rod ti panangikasar mo kanyak, Prince? Iti kabitan na panawan, sweetheart. Makiasawa akon, Mama. Nabiit kayo pa'y anagam-amoy tinubyom. Nga makiasawa kan ko, anak. Kapilitan, Mama. Ngamin, masikug akon. Ay, anyan. Kung akno ni Gerson ti makaginasat mo. Basol na no apay anapasamak ti kastoy, Mama. Basol na no apay nga insukat ko iti sabali. Ay ayatom ka di ti ama ti sikog mo, anak. Saan, Mama? Ngampatyak ama sursurok tong ayatan. Bayat ti panaglabas ti alda mo. Apay anaramid mo ti kastoy kanyak, Julia. Awan mo ka nagbasulakan ka. Ladingita. Nga madalitan. Nalpasan ti amin. Masikog akon. Iso ang makikalay sa akon iti ang matisikog ko. Jakmat kayat nga ipaako kan katisikog ko. Kan mabain akon kan ka, Gerson. Apay akaste tinagbanagan ti ayan ayata. Kasanon dagiti arapapta. Talaga akas na. Nalabit. Saan adata tinaikari para iti tunggal maysa, Gerson? Apay ngay takala ang asumangpat, Prince. Manung aldaw ang nagpukaw ka dito balay. Amumat akabulana kun iti may kaduhang anak ta. Awan bibiyang ko. Rumaramat lang, ha? Apay akas tamanan tilang ang asumangpat. Babae, Kaano nga tangagbalbaliw ti asawa? No amuklaan na igumon gayam iti may parit nga agas. Diyak ko man asawa kan ko na. Ala, agnaid ka pa'y laang dito'y balay, nukunam ames stress kay di balayo, anak ko. Tano saan ngagbalbaliw ti asawam? Ang mga nuan niya pa'y ti maaramid na kada kayo iti anak mo. Sana bale, tasaan kami ngagsubli di abroad. Agyaman ak, Mama. Ala, di ka nagsangit. Awata mo'n tigasat mo, anak ko. Talaga akasta. Basta di mo baybayan dagiti anak mo. Nagdarasudo sak ngamin, Mama. Tila ang bagik ti pinanunot ko iti kalabas. Isuan ang pasamak ti kasti kanyak. Sayang lang. Tasaan ani Gerson tinakagasat ko, Mama. Siguro, no iso ti asawak ita, nakaragrag sakak ko, Ma. Iwak simon ni Gerson iti panunot mo, anak. Taadan bukod na a pamilya. Ti aramidam ita kat ipamaysamlatan ti atensyon mo kadagiti anak mo. Kat ikararagam di asawam. Asapay lakuma ta makaamirisan. Kat idyanan dagiti bisyo na. Sakbay nga giwayat tayo iti adang, panunutan tayo pa iti maminribo adaras, nurumbang wano saan ti aramidon tayo. Tanariga ta may subli, tinapalabas. Alagagahiyam, di tamanan tinagpatinggaan, ti sabali man na napagadalan nga istorya. Dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Insurat ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat Diyos tagngina iti tunggal maysa.